Ovog trena menja se sve. Ovog trena menjamo tebe. Ovog trena vraćamo sebi naš grad. Postani vidljiv, iznesi zastavu, lift se popeo na prvi sprat. Ne znam stvarno zašto to, vetrovi duvaju nemirno. Sprema se kiša što odnosi sve, sve što nekad bilo je. Samo znam da imam te kada osjetiš da se bojim. Dođi i toplim dahom svojim ugrej moje srce kojem hladno je. Ne daj suza da ti krene, priđi i... Ovi divni momci iz grupe Lift će sada da otpraše jedno 45 minuta do sat. Uživajte u numerama, oni su sigurno prethodnici jedne nove generacije naše muzičke scene. Ja sam Dimitrije Borčanin, gitarista benda Lift. Evo, sad smo završili tonsku probu, spremamo se, oblačimo se, a već kreće malo adrenalin, to je sve do one, da kažem, prve note, prvog akorda i onda će sve biti u redu. Iskreno imam veliko očekivanje za ovu svirku jer smo se spremali nekih 2 meseca. Dugo smo se spremali i mislimo da će ova promocija da prođe jako, jako dobro. Pa evo, svi smo vrlo uzbuđeni povodom promocije i nadamo se najbolje svirci do sada. Koliko dugo već si tužna i sama, koliko suzama zalivenih rana i smeh kroz suze kao lek. Moja je istina na skroz drugoj strani, a ljubav... Sa nama je večeras najveća zvezda, gospodin Bill Gold, koji je šef benda Faith No More, koji je ovdje u privatnoj posjeti i naravno prisutan na Lift promociji. Bill, welcome to Belgrade. Thank you very Tell much. me, what's your reason as you were just coming off the tour? Yes, so I was on tour with a band called MC50, which is actually MC5, because it's 50 years since the record came out. And Wayne, who is one of the last surviving guys in the band, he got a bunch of guys together. I played bass, and Kim from Soundgarden played guitar, and Brendan from Fugazi played drums, and a guy named Marcus from a band called Zen Gorilla. We did this for like 3 months. It was crazy touring, and I just finished 2 days ago. So I came straight to Belgrade. Odlični su momci i ovo je konačno prava stvar koja se dešava, da novi mladi bendovi imaju prostor i u izdavaču koji je deo javnog servisa, što bi trebalo da radimo sve češće u nekom budućem vremenu, i naravno na televiziji. Mislim da je ono što nam nedostaje na televizijama generalno, a posebno na javnom servisu, neka emisija koja bi pratila takve bendove kao što je Lift ili neki drugi mladi bendovi koji dolaze. Ovo je novi put, već na njemu stojiš i bit će teško, ali nije kraj sveta. Stepljano srce pada kao kometa. Thank you for showing up for the first debut album for the band called Lift. And do you think it's important for the young band to actually sign the record deals and be released by the BGP RTS, which is like the national record company? I think it's great that record companies are investing in kids playing music that's not turbo folk and it's not, reggaeton. This is more rock music, and I like to see that encouraged. It's good to see kids that want to do that.
Neco, hvala ti što si našao vreme za nas. Kako ti se svidjela večerašnja promocija i svirka grupe Lift? Super, meni je izuzetno drago kad vidim da jedan pre svega ovako mlad band dobije jedan ovako prostor i prostor za svirku i medijski prostor i izdavačku kuću kao što je PGP, što je veoma značajno, jer znam koliko je teško danas u našoj zemlji mladom bendu da nađe pre svega medijski prostor i tu neku mogućnost da se probije. Znam to pre svega kroz rad sa Beogradskim autorskim rock festivalom i udruženjem Rock muzičar Srbije gde guramo te mlade bendove. Evo ove godine stvarno imamo sjajnu konkurenciju gde ne znamo koga ćemo da odaberemo za finaliste, a eto band Lift je stvarno dobio jednu dobru odskočnu dasku u vidu podrške PGP-a da ostvarite neke svoje snove. Dobro vam već, dobro noć, dobri ljudi, ko sudi, što je glasno, što je glasno, ništa samo se budi. Mi smo band Lift, ovo je naš prvi album, nadam se da će se svidjeti da smo uživati kroz slušanje. Ja ne umem da krenem, već predugo sam sam, pomozi da preživim ovaj dan. Svi. Evo, završila se svirka. Jeste zadovoljni? Završila se svirka. Još smo zadihani. Ja sam preskan. Svi smo zadovoljni, atmosfera je bila predivna, zaista, toliko poznatih lica, jedno prelepo iskustvo, zaista. Hvala svima koji su došli i koji nisu, koji će nas gledati u budućnosti, mi smo band Lift. Očekujte još puno od nas. Ti samo misliš da je kraj,